Fana pachini alam thebang through media pala no je 250 nang bong pen kar gi people si inwen lo alam theban si penang alam thepak lang ahok pe alam lo putang ten la hello overall Assam along si 35,133 both lower and upper a teachers contractual a teachers claim bong ningkan pho claim bong atuma halatum ang bong pen a criteria do lata online basis kan sila tu apply dun no lapen apply dun me lapen apply dun di data aning ha nata aning ha apply dun di data sabe apply dun lo potante itung karbiang long pen ke apply dun si 225 online no lapen la songbong ke karbi inwen lo ke apply dun online no akar bisi apply dun bangbedan lo apply dun dia data alam thesi ni nang thamko people loma puta la no 219 oppose long dun out of 225 among pen 225 lo ke apply la so among pen 219 long 219 ke long dun ang bong pen kichi nu lo thilok lo asa kurin hon kone regular long lo kilong pen amat thithlo lo la pen bangai thom ni tu la tu bangke technical problem mane upper long tai apply dun that LP long tai apply dun that amana tu problem asi total ki 215 vel la tu ma fan a criteria long la fuelo the candidate must have completed 5 years of continuous service as on 31st July 2024 as contractual or state pool contractual teacher under SSA. New recruitment kali lagi. Akimi recruitment kali lagi. Claim bomb to continuous service claim bomb tu. Kisuman ke 7 years ke claim lo kamuan tu ni aja tu ni 8 years claim lo 10 years claim lo their salary is getting more than 40,000. 40,000 so say a salary la tum long. Jo si la tu non la so afan apply tum lo putante regular afanjong si apply do long they will get initial salary only 24,000 only 24,000 then 40,000 kilong abang a facility as it is same alam ba buji lo alam ba same amasi online lo ke apply do na ba si avidan pinanganakar ni ke chugidam tang regular kipi aku si council pen ke claim aku si already kipi tang dulu itung doktor tuliram rong hang CM karbiang long autonomous council alam ni panar ki rupi wen nai alam li leadership na job si pinier ni la karbido an penang an atuma fanke sakuri permanent report erlo halatum angbong pensame chugidam ta lang tum thelong lo dormaha kilong le tamo pinigilong le tamo la so bangke SIU pen na join pela joksi salary abang whole check lo sedame nong ha claim bom penong ke already pitang lo PR lo kadok ke kantang asi pinier ni karbiang lo 250 na post of vacancy along karbi in wet ke long dun pen amasi money inut bahini tumde kadok ke fani I won't blame them kadok ke han kuali sedame kalam tum kabuji dam de pen job kamatha dam ke pen job sila to abang ke Jini ni pimpen amasi karbi long inwe apply dun de lo pole kilong dun di fancy avedal akar bi se avedal ke apply dun ma se avedal nasi inwe apply lo inwe long lo alam lata 5 years 90 nasi mopen ni na thana tengo the recruitment is a personnel post under Directorate of Elementary Education sanction post kali lagi personnel post example lo mu inu na candidate jivo yu lo thilo lo avedal lo post ke lagi sanction post kali lagi personal post amuni daw so bangke longlung lo na la 219 na longlung lo thilo lo nana bangke la so post ke lagi sanction post kali lo lagi personal post lo avedal lo ngi apo si la son alam thebang chini ni la pen no pay protection will be applicable
pay protection coverage na join mo pen salary lam pay protection coverage na join masi muni na teachers atum penang ana teachers tum SSA an andar ke claim atum bang apply dun didal mane clearly criteria mong si doctor ang se no pay protection. Application will receive online only through Directorate of Elementary